ilizwe lona lithini uMaphorisa abulala italent ngama out kanje yabo bekuthi ngibheka lapha ku something so nayi ikhona na live video khona ngize ngayidownload no check it out ubisama out uMaphorisa and akanandaba ubhuli so awukeni ukuthi something so wethu umuntu bekathwembu kangaka bathatha isitala sakhe basinikeza uDaliwonga phela something so wethu uDaliwonga manje ande zonke ingoma njenga ebumnandini emcimbini kulapho ngithola khona bayithathe leyo ngoma ngithi beku something so wethu bayithathe bayinikeze uDaliwonga so lapha yana kahle kahle nje kuphela labantu laba amfana lento ngisakhala yakhumbula lazi ngithi ama blood sucker labantu bamunca igazi labantu so ngisamangala ukuthi abantu basabathanda bayabalandelela ukuthi balimaza ikhirema out bona something so wethu ubanda omunye konje bekacula nosijava Mlindo the vocalist umlindo that guy ufebeka le talent that guy aboshasha baba aboshasha ngeke no bandikhipha ngani shasha khipha ngoshasha nabo ngebabuye kuMaphorisa wonke umuntu ophuma under le umbrella aphuma under yona bonke from the old Scorpion King mina indaba kaMaphorisa ngicela South Africa umuntu obhekile ngicela nifakele namehlo ama specs le indaba kaMaphorisa uMaphorisa ubulala italent labantwana babantu eSoweto South Africa as a whole because ngoba naye ubojoka kuOskido uphindisela abanye abantwana man ngifuna ukuyibuza ukuthi uexperienceile so why uyenza kwabanye abantwana so mina ngiyazibuza ukuthi why labantu bangadoyitoyi bake bamvana uMaphorisa bamshaye because uhlala sema kube njalo uhlala se-extreme launch uhlala semini uMaphorisa akacela nimfrapeni la body card lakhe kusine kusafaka bulletproof lela izayizayi linde nje for mahali sakwerekwere la ile uyabona please cela nidileni ngoMaphorisa Mlindo cela nithole inamba kaMabozza nawo one low something so wethu nawo wena cell phone number bit 0812811587 Mabozza yes ufuna niyeni simlando uMaphorisa angitshela bafethu ngicabanga ngecareer kaSetril bafana bayisikhuluma ngoMaphorisa sivele lapho ne bayiphela bakuMaphorisa bayavala yibo abantu abakwazi ukukhona because bayakhipha ichocho ngindawo mina ngasheshe ngayibona ukuthi usheshe iphele manush respect for craft so ngizama ukungitshela ukuthi noDaliwonga nalabo abanye abaphuma kuMaphorisa sokhohlwa ngabo uDaliwonga bahlonipha ngabo bona akenzi mistake akaza khulume nje Facebook nje ebhetayo uDaliwonga uIlluminati manje uIlluminati Illuminati kumapiano unemali but uDaliwonga no landaphi kanake backstation kanalapi mina ngokunderstand or maybe nawo nendawo yakho Illuminati yeah baphusikazi sothi satanist satanikazi laba okay mina ngokunderstand ngicanga ukuthi it's a collective group of people with money yeah like it's a collective asithi unamabhillion nginamabhillion siyahlangana sithi senze technology which is business or solution or siyahlangana sithi microphone so njengabantu abenza boma opera mini abantu abahlangene benza opera mini maka kuzifike kuyithi bathi Illuminati a cult so each and every cult must have a name angeke sihlangane kanti singanagama inaba lezi zinto belusicabanga ukuthi usijwayele boma states le yes go but Illuminati means the uDaliwonga kuyo noZuma manje kanjani nihlangana bahlangana kuphi kuyakufonela ngeke siyazi ziyakufonela lezi or uthola icontact bayaplana uma ku social media mangakutrenda bayakufuna bafuna abantu abatrenda because bafuna ukuwasha imali ngaba ngithi mayani banemali ngoba asho banemali labantu like